kadam apna se nil tum nis 24 karbelong channel kala na tum nil tum nis 24 karbelong channel pa nang tum han kadam pa je kadam no nil tum ke do la ke Nagaland state long bangso state long pinang ana bang phetum som ke lang akron pinang aning ke hanu stami bangso mo pen medicine ho mate dawai ho kena sok ma thapon sinil tum long pinang ana bang phetum chpadu ponsi Institute of Homeo Health Science Education and Ayush Foundation NGO ban patet people se pini bangso long rilong long ribon bangso ka long rilong ka hubli no pathak nil tum ason son kachini pane tum bori ponjini long nil tum long do Institute of Homeo Health Science Education Ayush Foundation Managing Director the chief and MD alang itu alang din aprang si besang ho alang menla kita sim dalang itu aprang sepen short and sweet masap sulit pen step paknada bang thang las bang salam thang ini kacini pan bori pon mungkin kan aprang si Mr. for kalangan kan bang so Nagaland asti itu long nang humri pen nang Noni plantation kan dang bang so barne sab thang kan itu ni jadi tum la bang so Nagaland state along ke bang nil tum ki bang athai bang lo itu tribal inglong area no itu mahawar chat kadi medicine hormu ke kaceteng ni dulu ritalip lo dak Nagaland da asona mu kelong dak dulu la sinuni nursery pen jenglo dak project ke konji pansi chedong sa pen sini tu program ini kono tholang lihin bere than ko Noni plantation alang tum pini bangso Nagaland state long tam pini pen pangcheng kon palang itum bangso project pen pini pen pangcheng kon alang di bangso Institute of Homeo Health Science Education Ayush Foundation Managing Director alang di besang mate kiteseng dalang lihin pen stamin tum chikaching pan bor kon long toni gachini pan bor kon bangso state along alang di amai phulo alang di bangso NGO long amai phulo alang di ahim ka fransi bangso chini phani di bor kon ab kya कहते हैं वो NGO के बारे में आप क्या Institute of Homeo Science Education and Ayush ঠিক আছে নাগাম সগো আয়ুষ ফাউন্ডেশন টান আর এমডি নিম কে একদম থ্যাঙ্কস আছে ওটু ফার্স্ট টাইম হো পারে মেডিসিনাল প্ল্যান্টস নার্সারি দু স্টাফ শুরু করবি লাগা আর মেডিসিনাল প্ল্যান্টস লাগা তো ননি খান বলি ওটু একদম ইম্পর্টেন্ট লাগা মখানে একদম না জানা লাগা হেলথ বেনিফিটস বেশি থাকা লাগা ক্যান্সার বি সব রখাই দিবলে পারা নলিবি দুসা টিউমার খান বি সব রখাই দিবলে পারা ইনে লা মেডিসিনাল প্ল্যান্টস আর ওটু ননি পাটো एकदम बेसी ভাল हेल्थ नि एकदम ভাল होले लगा उदु एकटा আছে उदु लगा उदुरा नागालैंड दिबी उदु नोनी खान लगा नलिबी मेडिसिनल प्लांट्स दुसा लगा बोले पारा इनका चांस एकटा दिगिना एकटा गाइडेंस वो खान दिया तो एमडी की बेसी धन्यवाद दिया আছে बेसी खुशी আছে थैंक यू कुकी को बस हमकान लगा प्रोग्राम इनका आनिया तो BC wonderful se Nagaland itu bar history kuribul phakha to first time ase aro amakhan naga manu khan to hole to free plantation ka medicine plantation ka to BC interest thake kintu amakhan to problem to hole kineka kuriba aro chena to na jane to nimite amakhan problem face kure kintu aji to amakhan laga problem phakha itu open kure jaba kam BC kushi baise de thank you thank you alang impact kaching khani bori ponalo no malom so kana phinde nil tum nang tumana so sebe to be konti alom so kan pinang tum paklai khani di bor conference tam nil tum maso sign gan gan si report